Jelang perundingan antara Amerika Serikat dan Israel pada Jumat ini, pihak otoritas Pakistan mulai memperketat keamanan di Islamabad. Sejak Kamis waktu setempat, pihak berwenang mulai menutup sebagian wilayah kota. Sejumlah kontainer dipasang menutupi jalan utama menuju kawasan yang menaungi kantor presiden dan Perdana Menteri. Hotel tempat menginap delegasi juga mulai dijaga ketat. Rencananya, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance akan hadir untuk berunding dengan Iran. Sementara pihak Iran belum memberikan pernyataan resmi siapa yang hadir untuk mewakili. Amerika Serikat dan Iran menyepakati untuk gencatan senjata 1 jam menjelang tenggat serangan AS ke Iran. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif yang menjadi tokoh kunci telah mengumumkan kesepakatan gencatan senjata sementara itu selama 2 minggu. Shehbaz Sharif juga memastikan perwakilan kedua negara akan bernegosiasi di Islamabad, Pakistan pada Jumat esok. Perdana Menteri Iran itu menilai api perang sempat mengancam akan melanda dunia, namun kini mulai mereda. जंग वक्ती तौर पर टल गई है और जंग बंदी पहला कदम है, मगर हमारी जो मंजिल है वो असल में पायदार और देर पा अमन और तरक्की और खुशहाली है। परसों मेरी दावत पर अमेरिकी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है और इसी तरह ईरान का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। Negosiasi ini dibayangi proposal kedua negara yang bertentangan untuk mengakhiri perang. Iran menuduh Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata yang sebelumnya disepakati. Salah satunya adalah berlanjutnya serangan Israel ke Lebanon. Namun Wakil Presiden Amerika Serikat menganggap gencatan senjata yang mencakup Lebanon sejak awal tidak pernah termasuk dalam kesepakatan. Dalam poin kesepakatan, Iran diminta mengakhiri semua pengayaan uranium dan membuka lebar Selat Hormuz. We actually think that we are seeing signs that the straits is starting to reopen. I think you guys have probably seen oil prices have come down, so I think the oil markets, the gas markets are seeing the same thing. But the president's very, very clear. The deal is a ceasefire, a negotiation. That's what we give. And what they give is the straits are going to be reopened. If we don't see that happening, the president is not going to abide by our terms if the Iranians are not abiding by their terms. Larangan pengayaan uranium menjadi salah satu poin yang bertentangan dengan proposal yang diajukan Iran. Jadi, tuntutan mengakhiri pengayaan uranium tidak akan terwujud. Sementara PBB menyebut baik gencatan senjata dan perundingan antara AS dan Iran. PBB mendesak semua pihak bekerjasama menuju perdamaian jangka panjang di Timur Tengah.